Poštovani gledatelji, dobro večer. S nama je večeras arhitekt, profesor Nenad Fabijanić. Profesore Fabijanić, dobro večer i vama. I vama dobro večer. Na početku, kao i obično, slijedi jedan kraći uvodni prilog, a nakon tog razgovor, pa pogledajmo. Holokaust i Domovinski rat teme su izložbe 4 memorijala arhitekta Nenada Fabijanića koja je otvorena u Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prvi i najraniji memorijal namijenjen Vukovaru je projekt spomen obilježja mjesta masovnih grobnica u obliku obrnute piramide, koja simbolično upućuje na deformaciju civilizacijskih i moralnih vrijednosti. Druga dva tiču se holokausta. Jedan od njih predstavlja trg sinagoge na mjestu nekadašnje Zagrebačke sinagoge razorene u jeku genocida nad Židovima, a drugi predstavlja spomenik 6 milijuna Židova stradalih u holokaustu. Na izložbi je predstavljen i spomenik domovini, koji će biti izgrađen na prostoru između koncertne dvorane Vatroslav Lisinski i gradskog poglavarstva. Spomenik je zamišljen kao mjesto službenog protokolarnog ceremonijala odavanja počasti žrtvama Domovinskog rata, pobjedi i domovini. Čine ga 3 artefakta: portal, oltar i zid svjetla, a ukoliko sve bude po planu, bit će izgrađen do kraja prve polovice sljedeće godine. Evo, profesore Fabijanić, dakle, da krenemo od kraja. Što je domovina bez spomenika? Pa ja mislim ovako. Naših 20 i nešto godina Hrvatske države nakon stoljeća koja su prošla zaslužuju nultu točku, zaslužuju jezgru, zaslužuju mjesto iz kojeg izviremo i kojem se klanjamo, koje poštujemo, a to će činiti vjerojatno i svi oni koji dolaze u ovu zemlju. Dakle, mislim da treba postati mjesto, znak, simbol izvorišta jedne države u smislu njene povijesti, sadašnjosti i pretpostavljamo dobre budućnosti. Tako da ja taj termin spomenik domovini ne prihvaćam kao finalni. Niti spomenik. Domovina je tamo gdje je čovjeku dobro. Domovina je tamo odakle izvire, gdje ga veže neka njegova prošlost, gdje ga vezuje neka njegova intima, gdje ga vezuju neki njegovi preci, njegovi potomci, gdje je doživio neku karijeru, da upotrebim tu ružnu riječ, ali gdje je proveo svoj vijek definirajući sam sebe, gdje se identificirao i emocijom i racijom, gdje je postao ono što je, gdje se obrazovao, gdje je napredovao, gdje odlazi, gdje umire. Ta domovina nije zamjenjiva. Ona je jedinstvena tu i bilo gdje drugdje na svijetu. Može se govoriti o domovini u ovom smislu drugom. Domovina mi je tamo gdje mi je dobro. Ubi bene ibi patria. Tako je. I zato mislim da kad netko želi konačno definirati to nulto mjesto, koje postoji u svakoj zemlji, da je to plemenita stvar. Zbog toga sam se odazvao jednom takvom arhitektonskom natječaju, sudjelovao u njemu i pobjedio. 50 ekipa, dakle 200-tinjak i nešto arhitekata se trudilo definirati ovaj problem koji vi pitate i oblikovati ga na svoj način, pretvoriti u nešto što je opipljivo, što je vizualno, što je simboličko, što je mjesto od važnosti. I eto, ja sam imao to zadovoljstvo i ući u taj težak zadatak poslije u realizaciju toga za koju mislim da smo ju dostojni i da ćemo ju valjda uspjeti napraviti. Da. U uvodnom prilogu spomenuli smo dakle ta 3 artefakta, dakle portal, zid svjetlosti i oltar. Moram vas posjetiti da je ovaj oltar domovine, bio problematičan i kod prvog oltara domovine, kad je rađen, doduše kod nekih teologa, istina, oni su bili u manjini, oni su to smatrali doslovce blasfemijom, držeći da oltar može biti samo mjesto gdje se radi Euharistija, a kod ateista i sekularista to je nezgodno zvučilo kao nekakva divinizacija države. Ja bih se s time skoro složio. Samo mislim, nije oltar ili žrtvenik nešto što je nužno vezano za religiju, posebno nekršćansku i katoličku religiju. To je jedno mjesto koje je neka vrsta stola, menze, are, antički rečeno. Dakle, postoji u svim religijama. Postoji u svim religijama. Ja ne ljubim jako taj termin. Ali meni morate imati neko mjesto. Uvijek se okupljamo oko nečega ili nekoga. Sad, šta je to? Kako oblikovati mjesto koje
mjesto gdje se vrši protokolarna funkcija. Kad sam radio taj natječaj, onda sam naravno mislio o mojim temama koje mene zaokupljaju, ali sam mislio na nekakav protokol, koji je protokol sličan u Francuskoj, u Americi, u dalekim zemljama i tako dalje. Dakle, mora se zadovoljiti neka osnovna funkcija. To je možda u koliziji sa artističkom nekom vizijom stvari, ali je jedna obaveza. Prema tome, da li je to... Mi nikoga nećemo žrtvovati tamo. Mi nikakvom oltaru se vjerojatno nećemo moliti, tražiti to mjesto za molitvu. Ali su na tom mjestu se prisjećamo prije svega onih koji su žrtvovani ili koji su se žrtvovali. U tom smislu je vjerojatno ta riječ oltar. A posebno je to teško kod nas što imamo jedan tako opterećenje oltara domovine kako ju je napravio ili kako ga je napravio Kuzma Kovačić na Medvedgradu. Tako da ja nikako ne bih htio te paralele ili te veze. On jednostavno gore nije uspio iz određenih razloga. Najmanji razlozi su umjetničko djelo Kuzme Kovačića. On je sad tamo gdje je i ne bih htio da ta paralela uopće postoji. Ovo je samo mjesto, simbolično je napravljeno još nešto, moram reći. Napravljeno je kao komad stijene, komad kamena. Ja to zovem rodnom grudom. Kad bih mogao, davno sam radio jednu instalaciju, to je bilo u začetku Hrvatske države, još u njenoj početnoj konstituciji. Na jednoj televizijskoj emisiji sam donao doslovno komad kubus, jedan kocku grude, zemlje iskopane iz koje gore rasla trava, a zemlja je bila 50 na 50 cm, stajala je u studiju i to je eto tako doslovni prenos nečega što se zove rodna gruda. Ovdje je ta gruda postala veliki kamen. Inzistiram na tome da bude monolitan, da bude jako velik, da nije slučajno neki kolaž kamenih zidova ili zidića, nego da dolazi iz Istre. Kamen iz Istre, da. Tako je. Zato jer ovog trena, što valja reći, je eto Istra u mogućnosti u Kamfaneru napraviti jedno malo čudo, možda i svjetsko čudo. A to je da će iz jedne stijene odrezati jedan fragment koji neće biti kasnije sitnjavan i tehnološki uništavan, nego će jednostavno doći kao komad, bit će likovno ili tretiran, obrađen i doći će specijalnim teretom i bit će postavljen eto u srce metropole. Dakle, to je za mene, mogli bi tu stijenu, vi znate da postoje lokalni, dijalektalni izvori tog termina i meni je to drago. Dakle, to je to. Da, kad ste već spomenuli ovaj svoj performans Komadom zemlje, da podsjetimo gledatelje da je na takav način nastala i ona famozna mogila u Maksimiru, je li tako? Tako je, da. Upravo to. No, međutim, sami kad ste već spomenuli, dakle, što se tiče oltara domovine, samo ime je, bar u to vrijeme se sjećam, 94. 5. dosta negativno asocirano na oltar domovine koji je bio u Italiji, koji je radio Mussolini. To vam je poznato da se tako to zove. Da, pa to su ti nazivi koje ja jednostavno niti sam ih predložio, niti sam ih smislio. Reći ću vam i to. Ja sam očekivao da će se taj novi prostor, nakon što je vraćeno staro ime našem centralnom trgu Donjeg grada, između Kaptola i Griča, dakle Trg Republike, zamijenjeni vraćeno ime Bana Josipa Jelačića. Činilo mi se gdje u ovom gradu i ovoj zemlji postoji Trg Hrvatske Republike. Činilo mi se da je to upravo to mjesto, taj produžetak akse od kolodvora prema jugu, da je to mjesto koje će se zvati Trgom Hrvatske Republike. Republike Hrvatske, da. A ovo, kako mi jučer kaže Zvonimir Čičak, da se ovo ne zove trg spomenik domovini, nego spomenik Hrvatskoj domovini. Sad tu je neka možda potka koja je zanimljiva. U tom smislu je možda specifičan, naš, originalan i govori o nekim drugim pričama, a ne onim koji se u pravilu očekuju. Ne govori o simbolima koji se stavljaju na takva mjesta. Mi znamo koji su naši simboli, o njima se dugo polemiziralo. Dakle, to su i šahovnice pod navodnicima, dakle rasterirano polje crveno-bijelo, tu su i grbovi koji zastave naše i tako dalje. Dakle, pleteri kao neki naš autohtoni povijesni elementarni. Da se nalazi na Mediteranu isto tako. Od Kelta, ja sam šokiran škotskim i keltskim
dizajnom upravo u kamenu koja asocira na starohrvatske ili predromaničke ili dizajne. Ne? Dakle, nismo otišli u to, a nisu otišli ni mnogi takmičari. Gotovo nitko. Svi su tražili nešto što je za njega domovina. Moja domovina je zagrebačko djetinjstvo, paški ambijent, ambijent Slavonije, moj razvoj u onoj državi, razvoj u ovoj državi, do statusa do kojeg jesam. Ćemo kasnije. U jednom intervjuu ste rekli kamen i asfalt. No, međutim, kad ste već pomenuli Kuzmu Kovačića, je li vas iznenadila njegova reakcija? Upravo na ovoj televiziji on je izjavio, citiram, kako se gradnjom spomenika, dakle domovini, namjerno i s političkim motivima zatire oltar domovine na Medvedgradu, kako bi se sustavno potiralo sve ono što ima veze s Domovinskim ratom, jer on je izgrađen u vrijeme Domovinskog rata. Teško mi je davati političke procjene i tumačiti eventualne namjere koje su ovako negativne kao što je to moj prijatelj Kuzma rekao. Dakle, ja ne gledam na to tako, nemam taj dojam. Dakle, postoje Medvedgrad, povijesni grad ponad Zagreba, na obroncima južnim padinama Sljemena, odnosno Medvednice. Postojala je vjerojatno neka lagana uzvisina tamo. Postojala je velika polemika šta sa Medvedgradom u doba i sjećam se toga aktivno jer sam radio studiju, među inima studiju šta sa Medvedgradom napraviti. I nije bilo riječi još o oltaru, niti o simboličnom mjestu. Ja znam da je pokojni predsjednik Tuđman inzistirao na toj lokaciji. Ja sam uradio prve scenografije na kraju za Hrvatsku televiziju na tom lokalitetu, odnosno na lokalitetu predsjedničkih dvora, kako su se tada zvali, isto vjerojatno krivo. I s pogledom na Medvedgrad htjelo se aktivirati vjerojatno neku našu tradiciju i povijest. Izgraditi na tom mjestu sa problematičnim pristupom, sa problematičnim brojem ljudi gore, jedno mjesto koje će se tako zvati, ja mislim da nije velika sreća, ali sa mnom se mogu i ne moraju složiti. To nije stvar koja je polemična. Ja jednostavno mislim da to nije bilo mjesto za to. To što je Kuzma vrlo pitko, meko, prijemljivo napravio tu vezu kontinenta i Mediterana, to je samo dokaz njegovog talenta. Ali ja ne mislim da je to bilo mjesto gdje će se svi političari, svi građani, svi ove zemlje dolaziti pokloniti simbolu Hrvatske jedinstvenosti, posebnosti, identiteta, iako tu riječ sve manje volim. Ali eto, to je moje mišljenje. Dakle, ovo je široki prostor centralnog Zagreba koji je fantastično prometno povezan sa svim dijelovima Hrvatske, odnosno Zagreba, i meni se činilo da kroz neki naziv, dakle Hrvatske republike, na tom mjestu može biti i spomen mjesto ili mjesto počasti Hrvatskoj državi. No, dobro, Trg Republike Hrvatske već imamo, bilo bi zaista blesavo da imamo još jedan. To sigurno ne. A inače, jel se vi slažete sa mnom da je zapravo sa tim toponimima u Zagrebu nastao jedan kompletan kaos? Da idete ulicom Petra Preradovića da bi završili na Trgu Petra Preradovića. U čemu je tu pamet? Da, pa imamo i trgove i ulice i spomenike Stjepana Radića na nekoliko mjesta. Imamo toga. Osim Radićeva. Da, to je posve točno. Dakle, jedna je konfuzija i ljudi te trgove čak ni ne zovu originalnim nazivima. Ne? I dalje će to, ja mislim, ostati trg, kazališni trg, iako ni to, mislim, nije pravi naziv. Dakle, kolokvijalno je to za sve kazališni trg. Svi će znati gdje treba ići. To bi se mogao zvati sveučilišni trg, to bi po meni bilo prihvatljivije. Sad se zove Trg Republike. A kad nas ne bude, neko će to promijeniti. Da. Kolega Inoslav Beškar je predložio, moram priznati, najzanimljivije rješenje da se zove Trg Franje i Josipa. Dakle, imao bi Franju, Tuđmana, Josipa Broza i Franju Josipa. No da se mi vratimo ovom samom spomeniku, imate li vi dojam da je zapravo postoji jedan veliki sukob između hrvatskih kipara i hrvatskih arhitekata? Dakle, kipari, bar dio njih, javno već govore zapravo da se njih isključuje iz javnih natječaja i da kad je u pitanju ta spomenička plastika sve više posao preuzimaju arhitekti. Pitaju se jednostavno, a od čega ćemo mi živjeti? Ako će spomenike raditi arhitekti. Sasvim sigurno ideja arhitekata nije minorizirati talent, sposobnosti, granu umjetnosti koja se zove kiparstvo, a pritom ugroziti egzistenciju kipara. To je prvo i isključivo.
Drugo, teza je potpuno izmišljena. Kad biste uzeli zadnjih od velikih spomenika žrtvama holokausta po svijetu do inih drugih, onda biste vidjeli da je riječ o ambijentalnom uređenju. En general. Dakle, uređuju se prostori na široko. Traže se ove velike geste, traži se uređenje ambijenta, traži se atmosfera, traži se sve ono što u pravilu rade arhitekti. Mi imamo problem sa skulpturom, prije svega portretnom skulpturom. To evidentno mogu elaborirati jer sam bio svojevremeno član žirija za spomenik Tinu Ujeviću, pa sam sudjelovao kao savjetnik u natječaju za spomenik Franji Tuđmanu, pa sam i tako dalje i tako dalje. Ja sam jedan od onih arhitekata koji sasvim sigurno, mogu ih navesti, vjerojatno bi nekog zaboravio, bar 10 kipara s kojima sam u životu radio. Jednog ću spomenuti koji mi je bio najbliži, s kojim sam najduže radio, to je pokojni Slavomir Drinković. Sad sam na ovoj izložbi angažirao jednu najmlađu personu iz tog kruga, Novu Geras, dakle mladu umjetnicu koja je diplomirala pred 5 dana. Ima ih niz u Splitu, spomenuli smo Kuzmu s kojim sam radio, najsitnije detalje pred 40, 30, 40 godina i tako dalje. I nedavno u jednoj crkvi smo surađivali, ja radeći postament, a on jednu briljantnu skulpturu. Dakle, to je potpuno netočno. Samo više to u svijetu, ove teme o kojima je riječ, ne rade kipari. Nema natječaja za tu vrstu skulpture ili kiparstva. Kako narod vidi spomenik. To znači, evo to, gledam u djelo, portretirana je skulptura, znamo ko je taj čovjek kojeg je portretirao umjetnik, pogodio je njegov lik i mi svi aplaudiramo kako je spretan i talentiran taj kipar. To više vrijeme je završilo. Da treba angažirati kipare, dizajnere, književnike, opću javnost pri izradi nekakvih takvih javnih stvari, to je apsolutno sigurno. Moja znanja nisu kiparska, ali bomeni kiparska su vrlo često u potpunom nesrazmjeru sa prostorom u kojem djeluju, sa konceptom u kojem djeluju, jer jednostavno su opterećeni svojim lokalnim djelovanjem, stvaranjem skulpture. Tako da je to je potpuno kriva. Ovdje se radi o nekakvim cehovskim, tobože, suprotnostima. Ko je naručilac i da li je taj naručilac naručio projekt u društvu arhitekata ili društvu kipara? Ko brani kiparu da se arhitektom napravi djelo i ko brani arhitektu da na temi skulpture također ne surađuje sa skulptorom? Tako da to je potpuno izmišljena teza. Evo, htjeli ne htjeli, opet u tom prostoru gdje imate dakle, spomenik domovine, u vašem susjedstvu zapravo je to skoro i dio tog prostora je dakle, skulptura prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu koju je baš napravio Kuzma Kovačić. Kako se čini ta skulptura? Pa početak jedno pitanje. Kipar je molio da ostane anoniman. Je li skulptura bila puno bolja da je jednostavno okrenuto za 180 stupnjeva? Ja ću vam reći jedno pravilo koje je sukladno ovom pitanju. Skulptura se postavlja prema jugu, prema svjetlu, bolje rečeno. Može biti neka deklinacija od apsolutnog juga, ali putuje sunce od juga prema zapadu, od istoka prema zapadu preko juga. Osvjetljava lice. Ako okrenete skulpturu, ona je vječno u kontraliktu, kontrasvjetlu. I kad ljudi dolaze, ne vide lice. Tako, to je jedan određeni problem. Ja mislim da se Kuzmi učinilo da to neće biti problem jer je postala ta intencija nekog vizualnog dijaloga između pogleda predsjednika i spomenika domovine. Ja sam, znate da se i spomenik Banu Jelačiću okretao. Spomenik Tomislavu gleda prema jugu. Svi kipovi gledaju prema jugu. Portretne skulpture ispred akademije gledaju prema jugu. Ban Jelačić je gledao sjeveru, jer nismo bili baš u dobrim odnosima s Mađarima. Pa im je prijetio. Kad se uređivao trg, krenuo se i odjedanput okupao u suncu. I sad taj konj gleda prema jugu. To je neko pravilo. Ovdje to pravilo nije napravljeno i to je moj prva nekakva primjedba i slaže se s vama. Druga je što sam ja, kad sam radio trg Franje Tuđmana, koji se zvao u natječajnom radu, odnosno u studijama mojim prije toga, trg Francuske Republike, onda sam mislio, ja sam čak i poznavao pokojnog predsjednika i u par razgovora koji nisu imali nikakvu posebnu težinu, ali su imali izraze poštovanja, međusobnog poštovanja. Ja sam predlagao da se na tom trgu taj
poznavajući svjetska iskustva i pretjerivanja sa portretnom skulpturom krajem 20. stoljeća, da se napravi to na nekom diskretnijem mjestu, malo sa strane, ne u aksama, ne u raskrižjima, nego negdje u jednom ambijentu velikog parka. To je najveći park u Zagrebu, što je Zagrebčani ne znaju, puno veći od Zelene potkove, bar u segmentima. I onda sam mislio da se negdje može stajati Franjo Tuđman, koji će, skulptura koji će govoriti nešto drugačijim jezikom nego što bi mnogi htjeli. To je moj odnos prema portretiranju skulptura. To ne znači da mora sjediti, da mora biti naslonjen, da mora ne znam šta pritom raditi. Ali da stoji jedan kip koji će u tom ambijentu zelenila. Tamo je negdje i, morate znati, centralna vojarna. Ja sam svojevremeno predlagao da to bude mjesto muzeja Domovinskog rata. Ima neke veze, ima ta aksa Deželićevog prilaza, ima centralna vojarna. U njoj bi mogao biti dobar muzej koji bi definirao, opisivao 90. A u parku stoji skulptura Franje Tuđmana. Činila mi se ta priča dobra. Sve ostalo, oni koji su kritizirali, davali su neke prijedloge koje nisam komentirao i bolje da ih ne komentiram. Da, kad ste se već dotakli, dakle, trga Franje Tuđmana, dakle, to je dosta ambiciozno zamišljeno, govorilo se o integriranom gradu. Nedavno sam prošao tamo. Tamo ima 2 bočališta, jedno što je nova su kante za smeće. Gdje je zapelo to? Što se tu radi? Zapelo je u nesporazumu, direktnom nesporazumu između mene i gradonačelnika. Ja sam bio pred realizacijom tog projekta, odnosno pred realizacijom izvedbene dokumentacije za cijeli trg nakon 10-godišnje ili višegodišnje studije tog prostora. Ja sam na prostoru tog trga napravio podzemnu garažu na mjestu gdje je danas uzdužno parkiralište. Napravio sam tamo zelenu oazu i najveći vodene površine i gore površine. Prije nije bilo ni fontana, znate, nije bilo ničega. Kad sam ja mislio da bi bilo zgodno ono što je, recimo, trend postao u svijetu, jedno takozvano stakleno zrcalo. To znači 1-2 centimetar vode svega koje se pušta ljeti kad je jako vruće, kad maturanti divljaju po gradu, odnosno igraju se po gradu. Mislio sam da tu može biti ta nekakva vodena para ili rosa koja osvježava taj dio parka i tako dalje. To se zvalo vodeno zrcalo. Poslije su nastale fontane, pa svako od arhitekata koji kaže tu će biti neka voda, odmah se prebacuje na gradonačelnika i na ideju izgradnje fontana, što mislim da je krivo. Zagreb ima prednost da bude vodeni grad. To je šansa bila i još uvijek postoji i bit će i nakon gradonačelnika i nakon nas. I zašto? Zato jer ima Savu koja nije gradska rijeka. Sava je jedan pejsažni prolaz, ima i karakter kroz grad Zagreb i ima svoj problem. Dakle, ja sam htio da to tako izgleda. Gradonačelnik je imao viziju, kako on kaže, da se ulica koja dolazi sa zapada, dakle Baruna Filipovića i u produžetku druge ulice, dakle negdje daleko sa zapada, da se prođe ili ispod i da se kroz Deželićevu ulicu juri prema Kavkazu. I meni se činilo da to nije dobra ideja. Pa je onda nastao prva studija koju sam ja radio i dokazao da ta ideja podzemnog tunela ne vrijedi. Kao što ne vrijedi ni jedan zagrebački tunel. Nijedan pothodnik ne vrijedi, ima ih nekoliko, od Držićeve, Strojarske, Selske, Miramarske i tako dalje. To su kaljuže čim padne jača kiša. To nije mjesto za jurit kroz grad Zagreb, a žrtva toga smo zbog željezničke pruge. Pa mi se učinilo da tu ne može biti tunel, a pogotovo ne 2 tunela koja neka gospoda sa prometnog fakulteta servisiraju te ideje. Otvoreno im se opire. Čak sam se povrijedio jer mi je ukinut jedan možda najljepši i najveći prostor koji sam u životu trebao oblikovati. I sad su bile napravljene 2 tunela sa velikom garažom na centralnom dijelu parka. Kad radite podzemna zdanja, podzemne kuće, garaže, trgovine i ostalo, iznad toga zemlja otrava ne raste. To jesu nasipi zemlje, to će biti sutra žuto, suho i puno infrastrukturnih elemenata će viriti zbog te građevine i to nikad nije park. To je razlog zbog čega smo se na jednom sastanku razišli i taj park i taj dizajn je otišao
u mrak. Studije naknadne koje su obećavale da će se to dokazati građevinski i prometno su zakazali, ja ih do danas ne znam i mislim da do daljnjega od tog uređenja vrlo važnog dijela Zagreba i zbog veličine, i zbog karaktera, i zbog zone zapadnog dijela Zagreba koji tome inklinira. To mjesto je moglo biti Central Park. Kad kažem Central Park, to znači jedna velika zelena površina, uglavnom prekrasnih stabala, a unutra je bio jedan paviljon, unutra su bile neke klupe tu i tamo, unutra je bilo i bočalište. Dakle, oni starija gospoda koja dolaze tamo da se rekreiraju na bočalištu, to je neki nacionalni sport kod nas, prema tome nema razloga da se ukida. Ali u takvoj zelenoj oazi on bi imao smisla. Juriti pod zemlju je apsolutno nema smisla. Ono što ima smisla, to je spustiti prugu ispod zemlje. A zašto uopće prugu, profesore Fabijanić, ne izmjestiti iz Zagreba? Meni zaista nije jasno. Naravno da treba ostati željeznički kolodvor i da vlakovi trebaju u Zagreb dolaziti i odlaziti. Ali valjda samo putnički. U čemu je poanta da kroz Zagreb moraju ići teretni vagoni koji voze ugalj, koji voze nekakvo kamenje, nekakav šljunak? Zašto to? Potpuno točno. Potpuno točno. Prvo, postoji ranžirni kolodvor, postoji novi kolodvor, zaobilaznice i tako dalje. To je prvo. Drugo, ovo je riječ o starom mjestu. Jedan moj profesor Bedenko, pokojni kolega, kad su ga pitali, profesore, gdje bi trebao biti glavni zagrebački kolodvor? On je rekao, on bi trebao biti na mjestu glavnog zagrebačkog kolodvora. To znači da će kolodvor s južne strane i gleda ga kralj Tomislav, dakle Frankiš Mihanovićeva skulptura, ostati uvijek tamo. Ali to je kolodvor koji u svom podzemlju je mogao imati distribucionu etažu, a onda niz kolosijeka koji voze u prigradske relacije. Koji voze u Dugo Selo, koji voze u Zabok, koji voze u Zaprešić, koji voze u Sisak i tako dalje. Dakle, to je mjesto te gradske željeznice, sutra i metroa. To je mjesto u neposrednoj blizini novog autobusnog kolodvora. To je nešto što je dole i što brzo ide u Samobor, u sve moguća mjesta koje inkliniraju i skupljaju grad Zagreb i tako bi se moglo aktivirati zapravo zagrebačka suburbija, široka zagrebačka suburbija, pa bi ljudi onda radije ne gužvali se na podbrežju Medvednice, nego bi vrlo rado stanovali u Samoboru, Novakima, Strmecu, Breziju ili tamo negdje u Dugom Selu, jer bi mogli bar 2 puta dnevno otići kući i vratiti se u Zagreb. To bi naravno, profesore Fabijanić, koštalo. Međutim, ima jedna, ne znam da li vam je poznato, računica da bi za zemljište koje bi se dobilo, dakle, danas gdje pruga zapravo, dakle, lomi grad na 2 dijela, zauzima strahovito puno prostora, da bi to bilo otprilike 1:1, ono što bi dobili nad zemljom u odnosu na troškove onog što bi stavili pod zemlju. Ako ne i više. Ako ne i više. Vi bi dobili duplo veći, recimo, botanički vrt. Botanički vrtić je ugrožen unutar sebe sa nizom elemenata. Okružen sa 8 kolosijeka. Mihanovićevom ulicom. U samom vrtu se nalaze nekakve kuće u kojim se čak i stanuje i tako dalje. Dobiva se, stisnut je, a vrlo je plemenit i vrlo je važan. I povijesno je relevantan. Nikoga nikad neće ukinuti. Ali sa tim trasama pruge, koje, dakle 8 kolosijeka južnije od Botaničkog vrta, dobiva se mogućnost za bar zeleno proširenje, ako ne proširenje Botaničkog vrta. Jer uz taj mali Botanički vrt u centru Zagreba ja vidim Botanički vrt negdje kraj Maksimira ili u Maksimiru. Tamo su također fakulteti koji su tome kompatibilni, pa bi se moglo ovo ostati, naravno Botanički vrt i ništa drugo, ali bi jedan na drugom mjestu također bujao, ali bismo dobili, tim elementom pokazujem šta se sve sa tim koridorom koji počinje negdje u Oranicama, daleko na zapadu, sa dvije trake, vraća se u 8, širi se, juri dole prema Savskoj i izlazi tamo u Branimirovoj opet na neki manji broj. Protivnici te ideje, samo da to još kažem, očekuju da se 8 kolosijeka dogodi na visokim betonskim stupovima i da sve ode u zrak. To znači da bi vozeći se s juga prema centru Zagreba nakon fontana imali jednu, ja ju zovem šamrolnom, dakle jedna tuba koja bi pokrila cijeli Zagreb.
jer imate konstrukciju dolje, imate visinu vlaka, imate visinu krova i kad to dobijete, vlak bi zapravo dolazio na kolodvor na visini krova današnjeg kolodvora. Dobro. Vjerovatno bi se nekim scenaristima James Bonda to dopalo. Zagrebački kolodvor već jednom bio u Rusiji s ljubav. No da se mi vratimo ipak, što je bio povod našeg razgovora, dakle, spomenicima. Dakle, osim ovoga, dakle, oltara postoji još i zid svjetla. Dakle, bili ste inspirirani zapravo zidom boli, koliko sam shvatio iz nekih vaših izjava i tako. Međutim, mi u Zagrebu opet dolazimo na isto. Imamo već jedan takav spomenik. Radio ga je Dušan Đamonja. Radio ga je, dakle, na Mirogoju. Da, Dušan Đamonja je veliki kipar. On je nešto lošiji po meni projektant arhitekture, ali uvijek se servisira sa ljudima koji znaju arhitekturu i tako je radio neka svoja arhitektonska djela. Dakle, veliki kipar sa nekim izvanrednim spomenicima u čast pobjedničke vojske Drugog svjetskog rata. Dakle, spomenika koji su negdje po Lici i tako dalje. Ja sam se tome od uvijek divio. Neki su razoreni, što je velika tragedija. No, međutim, inspiracija, teško je to reći. Ja ne volim nikakve direktne asocijacije. Ne pada mi na pamet nikakve velike misli. Jednostavno čovjek traži neka izvorišta. Činilo mi se da treba na neki način stvoriti oazu na tom mjestu, jer imate jake prometnice gdje je spomenik domovini. Vrlo jaka avenija Vukovara. 2 prometnice uz Lisinski i uz gradsko poglavarstvo. To će sutra ta cirkulacija oko tog prostora intenzivna. To je jedan relativno mali park koji bi trebao biti i ljeti i zimi i pod snijegom i pod kišom i pod suncem bi trebao biti na neki način izoliran. Zato se pojavila neka konceptualna barijera. Kad se kaže zid, to je čipka. Neki stari arhitekti vole taj termin. Dakle, čipka je staklena čipka koja se nalazi paralelno sa avenijom Vukovar, na kojem na dan pada Vukovara spontano, također spontano, znak pijeteta, Zagrepčani i drugi ljudi pale svijeće. Pa kad je tome tako, onda ta staklena čipka koja izvire iz vode, samo zato da ju se ne bi upropaštavalo, diralo, a i da bi imala svoj refleks i jednu ljepotu svog odraza, pojavlja se kao tema koju sad treba strukturalno vezati. Kao što je vaša scenografija sad ovdje ovako oblikovana, ja sam je oblikovao kako? Na način mojih sjećanja na zid boli. Dolazimo do jedne opasne teme, a to je kako doživljavate tuđu tragediju, tuđu smrt i devastaciju svih vrsta. Činilo mi se da bi ta inspiracija, a to je jednostavno građevinska logika. Ljudi koji su gradili taj zidić parapetni u ono vrijeme na Selskoj cesti nisu razmišljali niti o dizajnu, niti o spomeniku, niti o ničemu, nego o svojoj vlastitoj trenutnoj tragediji. Je li taj zid trebao ostati? Taj zid teško da je mogao ostati, jer budimo iskreni, on je bio na rubu između kolnika i pločnika. On nije bio s ničim ukručen, on bi sam po sebi pao. Ali to mjesto na kojem je u budućnosti, a nekad je bio Umprofor, predviđen Trg pravde i zgrade uprave, dakle, ministarstvo nekakve vezano za pravo, sudstvo i tako dalje, na tom mjestu se moglo napraviti od tog zida mnogo više nego što se dogodilo na Mirogoju, gdje je fragment tog zida postao spomenik nestajanju u obliku neke svojevrsne kripte. Pa ga se kroz stakalce gleda dole u taj komadić zida. A ono velebno, vrlo dobro dizajnirano Đamonjino djelo je zapravo anturaž sa gomilom, velikim brojem imena nestalih, stradalih i tako dalje, koji su vjerojatno korektno prepoznati, navedeni. Sad je taj zidić unutra dio nekakve kripte. To mi nije bilo blisko i nikako mi nije padalo na pamet i dan danas se odričem bilo kakve moje političke ili ne znam kakve akcije u kojoj ću minorizirati ili autora, a pogotovo ne kolegu i prijatelja, odnosno umjetnike koji su se bavili tim područjem. Dakle, ne polemiziram ni s Đamonjom, ni s Kuzmom, niti bilo kim ko je radio spomenike od Domovinskog rata do danas. Slučajno sam član, ili možda ne slučajno, ali već dugo sam član jedne komisije pri Ministarstvu branitelja koja procjenjuje kvalitetu
umjetničkih dosega, spomenika palim domoljubima. I koji vam je, profesore Fabijaniću, ima ih doslovce na 1000. Koji vas je posebno dojmio? Ja moram reći da sam prilično skeptičan. Bolji su mi spomenici koji su nastajali od strane arhitekata u suradnji sa kiparom nego što su to napravili neki kipari. Ali nije to opet problem tog antagonizma ili suradnje. To je problem koji ja nosim sa sobom stalno i zato sam izložio ova 4 spomenika, od kojih je prvi za Vukovar gotovo antispomenik. I to ne može biti spomenik. Ako je to mjesto masovne grobnice, ako je to mjesto tog užasa, problem suosjećanja je nešto što je za mene jako individualno. To se ne da oblikovati više. Mi baštinimo takve tragedije 20. stoljeća, toliko ratova, žrtava, a posebno mi. Vidite, mi nismo svjesni jedne činjenice koja mi se čini jako važna. Naša likovna umjetnost, mala digresija, je bremenita sa područjem i izražajem koji je vezano za socijalu i za tragedije. Kao nijedna zemlja u Europi. Mi to ne njegujemo. Od Prvog svjetskog rata do dan danas, do Domovinskog rata, preko Drugog svjetskog rata. To što su nastajali monografije i likovna djela Ede Murtića, Zlatka Price nakon i za vrijeme rata. To što je nastala, cijela naiva je nastala na socijalnoj likovnoj umjetnosti i na nekakvim teškim temama. Mnogo toga ima i prije, a da ne kažem poslije. Čitav opus fantastičnih spomenika posvećenih žrtvama Drugog svjetskog rata koje su nastajale i po stratištima i po logorima, ali i po nekim planinama na kojima su se dešavale te kapitalne bitke, da bi došli do Domovinskog rata i poslije toga gradili ih također. Ne pada mi na pamet, zatekli ste me, vjerojatno mi se neki sviđaju. Ja ne mislim da antispomenik može biti spomenik, kao što ne mislim da nikakva manipulacija sa državnim simbolima, pretjerivanjima o kojima smo već govorili, može biti spomenik žrtvi koja je nestala, čiji potomci bi očekivali spomen. Ja imam prijedlog da se na svakoj takvoj žrtvi koja je stradala u Domovinskom ratu, položila život za ovu zemlju, za ovu budućnost, da se unificira takozvani posmrtni orden koji se stavlja samo na grob i samo nekima, dakle provjerenim žrtvama i tako dalje. Da bude to jedan simbol koji je samo znak da je Hrvatska država angro poštuje tu žrtvu i to je znak, dobila je orden posmrtni. A da li će likovni umjetnik biti angažiran? Šta će on napraviti? To je njegova potpuna sloboda i sloboda obitelji koje će to naručiti ili odobriti. Ali jedan znak bi mogao biti unificiran za sve. Dakle, sa ove izložbe 4 memorijala spomenuli smo Zid boli. Zvuči pomalo, dakle, cinično, uklonjene na kraju jer nije imao građevinske dozvole, sam pročitao. Otprilike još ciničnije, na isti način je objašnjeno i rušenje Zagrebačke sinagoge. Bar od tadašnjeg gradonačelnika. Vi ste predložili što s tim prostorom? Nikome se više zapravo niko ozbiljan ne misli da bi se ona trebala sagraditi u obliku u kojem je bila. Da, to je sasvim sigurno. Nema ni dovoljno razloga da se to izgradi. Ja mislim da židovska općina i svi židovi koji žive u Zagrebu i okolici nemaju te misli. Oni, koliko mi je poznato, njih zanima neka tema takozvane hibridne kuće, ne govorim pežorativno, nego kuće u kojoj će se biti jako puno sadržaja, pa i mala sinagoga. Ja u to apsolutno takvu ideju ne vjerujem. Ja nešto znam o tome šta su hibridne arhitekture, hibridne kuće, puno sadržaja na jednom vrlo teškom terenu kao što je Praška ulica. Tako da u to ne vjerujem. Jer od potencijalne garaže do dječjeg vrtića na krovu nećete napraviti sasvim sigurno ništa, samo jednu veliku konfuziju. Mi bremenimo neka iskustva i baštinimo neka iskustva takvih hibridnih kuća u posljednje vrijeme u Zagrebu, koje očito su toliko velike i toliko nezgrapne da pokazuju samo problem lokacije, a ne uspješnost ili neuspješnost arhitekta. Ja sam mislio da tamo treba napraviti, i još uvijek to mislim, zato sam izložio nekoliko studija, nenaručenih, iza mene nije stajao nitko, to je potpuno slobodna volja jednog profesora koji misli da se time treba baviti. Memorijalni trg.
I tu je selekcija repertoara oblikovnog mora biti maksimalna. Jer postoji jedna filozofija koja je kompatibilna kod mene, a vezuje me na mog pokojnog profesora Nevena Šegvića, potom Zvonimira Berkovića. Otprilike su sa tim iskustvom koji su imali pred kraj svoga života, rekli su dvije riječi. Profesor Šegvić je to meni rekao u Urbinu pred 30 ili 40 godina kad smo bili na jednoj fantastičnom ljetnom putovanju, odnosno ljetnoj školi koja se odigravala, međunarodnoj ljetnoj školi, gdje smo radili zajedno u sakrosantnom toskanskom ambijentu i svi smo radili, projektirali, uređivali prostor Mercatale, to je jedna velika bivša tržnica. Da ne duljim, rekao je, nakon 2 mjeseca i on je probao studirati tu temu. Mi mlađi smo svi crtali. Rekao mi, znaš šta, sutra je prezentacija svega, hoćeš da ti kažem šta treba napraviti. Recite, profesore, bolje ništa. Da. To je rekao i Zvonimir Berković. Da. Za ovu lokaciju. Da. I sad idemo na ovaj spomenik holokaustu. Možda bi čak, dobro sam poznavao gospodina Berkovića, puno sam s njim vremena proveo, kao i sa Markom Grčićem ispred Čarlija. Mislim da bi to slično rekao i za ovaj spomenik holokaustu. Dakle, mi sad imamo spomenik holokaustu, vi ste dobili 3. nagradu. Dakle, prvo nagrađeni rad je, mislim, Rogina Stošić. To će se raditi. To je izazvalo strahovitu, najprije negodovanje među samim Židovima. Oni insistiraju da na tom spomeniku uredno piše da su zapravo oni žrtve ustaškog režima. Isto tako, nisu oni jedini odvođeni od tu, nek su odvođeni i Srbi i Romi. Da, potpuno točno. Ja sam radio taj spomenik misleći na sve žrtve koje su stradale u tom periodu velikog holokausta, a odgovornost za dio tih žrtava snosi i naš ambijent. Da. Politički, organizacioni, ne znam kako god hoćete, ljudski. Holokaust je registriran u Americi, veliki spomenici. Od Berlina, kad je to začelo, pa sve do Bolonje, od, ne znam, ima u Španjolskoj, ima ih svugdje. I sad mi radimo nešto što rade svi, pa ćemo napraviti taj spomenik. Mene je tema sama za sebe zanimala, a locirao sam ju u širokom rasponu misleći i na našu prošlost. I napravio sam takav spomenik koji ne govori zapravo o tom njemačkom problemu. Njemci su se dobro ispričali, što se toga tiče koliko je meni poznato, a mi još tim nismo raščistili. Ja to slobodno govorim zato jer imam jednu i drugu opciju na pameti. Znate, ja sam napravio na izložbi koju ste opisali, napravio i neku intervenciju sa Bijelom zvijezdom i tako dalje. Dakle, imam odnos prema tim tragedijama krive političke i ratne procjene, koje su individualne za mene, ne opće. Svako je odgovoran za ono što je u životu napravio i otišao u ovu ili onu stranu. Imam opravdanje i za jedno i za drugo. Ali da ja o tome ne filozofiram, ja to moram na neki način oblikovati. Meni se učinilo da tamo postoji jedna lokomotiva, a skoro sam izbačen, poslije sam čuo iz tog konkurencije, zato jer sam navodno prešao granice zone zahvata, kako se to kaže. Jer je ta lokomotiva bila izvan zone zahvata, u sklopu perona. Dakle, Katica je vozila žrtve u Koprivnicu. Ima to opterećenje da je jedan crni vlak putovao i vozio u stočnim vagonima, vozio ljude. Meni se činilo da ona mora biti, kad je već tu, dio te memorije. Lokacija nije idealna, lokacija ne nosi onu tezu da se sa tog mjesta vozilo u logore, nego za to postoje neka druga mjesta, znamo ih, ali je na tom mjestu između pošte i glavnog kolodvora ostala ta oaza prazna. Mislio sam da to treba prije svega uređivati kao široki prostor, iskoristiti ovu lokomotivu, napraviti 3 detalja i napraviti jedan uski koridor mraka, kroz koje curi svjetlo, a unutra se nalaze jedan niz. U zidu se nalazi jedan niz niša u kojima će likovni umjetnici svake godine ponovo, svako u svojoj niši da doprinos temi tog užasa, ma gdje se dogodio, a to je uništavanje ljudi. Opisali ste koje sve bio žrtva, iz kojih su to društvenih skupina i etničkih skupina. Prema tome, ja sam to napravio.
Mislite da bi to ipak trebalo pisati na tom spomeniku? Tko su ljudi koji su stradali? Ja, pa naravno da bi trebalo pisati. Evo, priču o spomenicima, evo, završit ću citatom, citirajući Ivu Šimar-Banova, koji se inače dosta pozitivno izrazio o vašem spomeniku domovini. Rekao je: pričekajmo bolja vremena i ljude i stavimo moratorij na spomenike. Ma ja nisam da se stavlja moratorij, ali baš na ništa. Prema tome ne živimo više u vremenima gdje se stavljaju moratorij. Ja mislim da je Ive Šimar-Banov mislio afirmativno. Zapravo on očekuje talentiranije ljude, valjda, nego što smo mi, koji će to napraviti bolje. Znate, ja se volim... I njegova knjiga se zove Spomenik žrtvama i žrtve spomenika, da. Pa da, jer on je specijalista, on je veliki poznavalac svoje teme, on je profesor, ja mislim da je koji je mogao držati autoritet pred studentima, tako da selektira ono najbolje od najboljeg. Ima umjetnika koji rade nekad briljantne stvari, nekad manje briljantne. To je neki dijalog s Bogom, pod navodnicima. Dakle, nekim tačom koji ti je kao neko dao, iako ja to puno ne vjerujem. Ali ja ne mislim da nema umjetnika koji se mogu time baviti. Jedino što ja mogu reći, ako ja donesem to, a ti mi želiš oponirati, donesi ti svoje, pa da stavimo na stol. Ako treba arbitraža, može i to, ali idemo razgovarati na istim proizvodima. Nemojmo razgovarati načelno, konceptualizirati, filozofirati, bez rješenja, muljati, kako bi rekli Zagrepčani. Evo, da se okrenemo, dakle, ovim aktualnim temama. Spomenuli ste sami Zagreb, Sava, Zagreb na Savi, Zagrebački Manhattan. Što vi mislite o tome, profesore Fabijaniću? Vaše kolege su mahom protiv toga. Dakle, vi ste i sami bili predsjednik Zagrebačkog udruženja arhitekata, Hrvatskog udruženja arhitekata. Podržavate li vi svoje kolege u njihovim stavovima da to ne dolazi uopće u obzir da se gradi? Podržavam, naravno. Ja mislim o tome ovako. Sava je ušla u Hrvatsku negdje tamo nakon Slovenije i završila je ono, bar interesno područje o kojem govorimo, je završila negdje kod Siska. Dok se Sava, čije iskustvo gorko imamo tamo 60. godina, ne uredi u svom hidrološkom smislu. To znači kanali, odteretne jezera, brane, hidrocentrale, dok ne postoji veliki generalni projekt, a to je isto paralela sa željeznicom, kao da govorimo o željeznici. Dok to ne postoji, i sad kažemo, sad je pitoma, plovna ili neplovna, sa jezerima i kanalima i branama, dok to nemamo taj projekt, a ja ga nikad nisam vidio. Ja sam znao da postoje poduzeća koje se time bave, da su naručene studije, ali nikad nismo to vidjeli. Ona ima nesreću, a s druge strane čini mi se fantastičnu sreću da nije dobila kuće na svojoj obali. Kuće na obali su građene u 18. i 19. stoljeću kao lučki objekti na rijekama koji su služili uglavnom zbog činjenice plovnosti rijeke. Pa se rijekama putovao promet, nastajale su kuće, skladišta, palače, jednog dana i parlamenti, kao recimo u Budimpešti. Mi to nismo imali tu sreću. Dakle, mi imamo širinu kanala, nasipa, livada okolo koje može se i treba fantastično iskoristiti. Žao mi je što to ne vide. Meni je žao, ja se jako veselim zagrebačkim urbanim situacijama i trkama svake godine par puta koje blokiraju inače prometni Zagreb u totalu. Ali mi je neobično da se od Zaprešića, odnosno od mosta prema zapadu, negdje do Dugog Sela i Oborova ne rade veliki maratoni na savskim nasipima. Nije mi jasno zašto to nije mjesto za zdravu rekreaciju i sport. Vjerojatno ima neke logike koju ja ne poznam da to mora biti u Masarikovoj ili Hebrangovoj ulici. Ali hoću reći, ta široka Sava je mjesto velike zelene rekreativne zone priobalja velike rijeke, koja će jednog dana, nadam se, biti, ako ne zelena, onda će biti bar neke ugodne boje. Je već je sad puno zelenija nego prije 30 godina. Niko je više ne zagađuje. Zato sve ideje, tako je, zato već sve ideje mostova su nedorečene. Sve ideje šta će biti sa južnim stranama, hipodromom, velesajmom, atrofiranim velesajmom, pa čak i centralnom osi. Mi ne znamo kako će izgledati od Avenije Vukovar do Save, kako izgleda centralna os. S jedne strane i znamo, jer je tamo biblioteka nova, ali s druge strane pojma nemamo šta je ono s druge strane. Mi ne znamo šta je iza mosta Slobode,
Šta će biti sa desnom i lijevom stranom? Odjedanput stambeni kompleks, stambeno-poslovni kompleks, a na kraju, na raskrižju, Muzej suvremene umjetnosti. A šta je u međuprostoru? Ne znamo. Mi ne znamo šta ćemo sa sajmištima, šta ćemo sa kongresnim centrima, šta ćemo sa nekim muzejima koji su bili tu predviđeni. Mi zaista puno toga ne znamo. Dakle, dok se ne sredi Sava, najbolje je da ostane ovako. A to je osnovni princip urbanističkog planiranja i urbanističkog oblikovanja gradova u svijetu od kad je tog naziva. Dakle, makro definiranje, projekti, vizije, a onda idemo u detalje. Spomenuli ste jedan paradoks, dakle, da unatoč tome što je zeleno, ima prostora koliko god hoćete, niko tamo ne trči. Isto tako imamo velesajam na kojem niko ne izlaže, a istovremeno Jelačić placom nijedan dan ne možete proći i zapravo izuzev ono malo korizme, niko i ne zna da je tamo trg. Da. Ja mislim da će trg, što se tiče trg Bana Jelačića, ostati i postati Harmica, jer to je jedna čudna navada koja je sad uzela tako bolesnog maha. Ja sam tome veliki protivnik. Evo, ja nisam naravno protivnik civiliziranog gradskog javnog života, veselja, radosti za one koji imaju vremena da boraviti na tim prostorima, čak da pače. U tom smislu je to pozitivno. Ali ovo što se sada dešava u Zagrebu je prilično opasno. To da se iz kojekakvih ambijenata, šupa, tavana i ostalih skladišta iznose van stari namještaj i dekoriraju javni prostori, od toga da se nehigijenski i vrlo sumnjivo sanitarno prodaje hrana, od toga da se trgovi u kojima stoji biskup Strossmayer postare Hambi centar broj 1 u Zagrebu. To su stvari koje meni nisu bliske. Ali ja ne mislim da nema mjesta da se to razvije i dalje. I najveći dio robe je kineskog porijekla. I tako dalje, i tako dalje. To bi se dalo, ja imam jednu kolekciju fotografije koje snimam za svoje potrebe da vidim šta se sa ljepotom jednog historicističkog parka kao što je Zrinjevac dešava svaka 3 tjedna. Ali, sad da se samo vratim na tu situaciju, usporedili ste trg Bana Jelačića i ove široke zone. Ja mislim da dok se ti generalni projekti ne naprave, dok se ne definiraju mnoge situacije, ni velesajam koji funkcionira u ono doba, sjećate se, kako se kaže, kad smo tamo skupljali značke i prospekte i divili se zapadnoj tehnologiji, moglo se pretvoriti do tog velesajma sa nekoliko vrlo značajnih kuća. Ja mislim koji su baštini naša povijest hrvatske arhitekture. Ja se nadam, paviljona mislim, ja se nadam da ih neće nitko upropastiti izgradivši ne znam kakav Manhattan. Manhattan je jedna terminologija koja je isto nesretna. Koja je provincijalna. Niko sigurno ne bi u New Yorku rekao da će graditi mali Zagreb. Točno. Tako, mi uvijek govorimo da je Zagreb mali Beč. Nikad u Beču niko nije rekao za Beč da je veliki Zagreb. Točno. Evo, sad još jedno pitanje zapravo kad govorimo o ovim otporima. Koliko zapravo ti otpori, koliko gradska vlast, sad je pitanju je promjena GUP-a, je li tako? Stiglo je nekoliko, 10-15 tisuća prijedloga, svi su redom odbijeni. Kakva je praksa u drugim zemljama? Dakle, koliko građani mogu utjecati na promjene generalnih urbanističkih planova? Za početak, jesu li ove promjene koje nudi grad po vama opravdane? Dakle, u dijelu koji se tiče podzemnih garaža. I druga stvar, pitam vas kao arhitekta, zašto je svaka ideja u Nebodera u Zagrebu unaprijed dočekana na nož? Vi ste predlagali Neboder na Savi u kojem bi zapravo bile cijela vlada. Zar nije bilo pametnije u Rudežu napraviti 3 Nebodera nego 250 obiteljskih kuća koje plivaju u vodi svako malo kad kiša jača padne? Pa Neboder je jedna izmišljotina američka iz određenog razloga. Ona je tako prošla kroz 20. stoljeće, eto stigla i do nas. Ona je zapravo govori o krizi prostora. Prostora, da. Amerika i New York je imala jedno pravilo koje je izvanredno logično. Oni su rekli, ok, Neboder može biti jako visok i jako stješnjen, mogu biti u svojoj kompoziciji, ali dole mora biti plaza, dole mora biti trg, dole mora biti hol, dole mora biti trijem i tako dalje. Prema tome, to je i racionalno bilo postavljeno u financijskom smislu. Jer je rečeno, gledaj, pa ja ne okupiram donji prostor, ja sam uzeo samo gornje etaže, a dole sam vam stavio gradu. To je jedna logika koja je postojala, koja možda je kriva ili možda je poslije završila drugačije. Kod nas ima teza da se neboderi moraju grupirati.
Dakle, da je takozvani city da se negdje dogodi, to imamo u Londonu i u mnogim drugim gradovima. Dakle, odjedanput se vidi skup. Govorilo se svojevremeno o lokaciji oko Radničke ceste ili ulice. Negdje poslije se govorilo da bi to moglo biti u Novom Zagrebu. To je druga teza oblikovanja s neboderima. A ova treća, imam tešku parcelu u gradu, na toj parceli koja je jako skupa moram izgraditi jako puno sadržaja i više me oblikovanje grada ne zanima. Ja idem prema gore. Zagreb je promijenio jednom gupovskom odlukom pred ne znam koju godinu da maksimalna visina Zagreba nije 5+5 nego 5+8. Posljedice ovog 5+8 imamo, a imat ćemo ih i dalje. Ja mislim da se vertikale, naravno, kao i sve ostalo, mogu graditi, ali na pravim mjestima. Da. I na samom smo kraju moram vas pitati kao arhitekta i urbanista, koliko ste vi arhitekti u pravu i urbanisti kad planirate prostor? Dakle, postoji jedno mjesto koje je bilo smatrano zapravo simbolom urbicida. Čak su neki kolege vaše predlagali da ga se zaštiti, da se vidi zapravo kako se na sve načine može uništiti prostor. Radi se o Viru. Međutim, sada, 20 godina poslije, taj isti Vir je po mnogima pokazateljima najprosperitetnije mjesto, drugi je po turizmu nakon Rovinja. Ljudi iz Zadra dolaze na izlaske u Vir, ima najveći natalitet i ljudi se tamo fenomenalno osjećaju. Kako to tumačite? Rađeno je bez ikakvog arhitekta. Ja vam mogu govoriti o lokalitetima koje poznam. Moram priznati da Vir ne poznam. Mislim da se ne može oblikovati prostor bez arhitekata i planera. Što ne znači da su uvijek u pravu i ovo što ste rekli je točno. Pa i ove ružne zgrade su projektirali arhitekti, nisu stomatolozi. Tako je, da dobar dio. Znate, prave arhitekture u Hrvatskoj ima malo i pogotovo one za koju se kaže da je kvalitetna i da je naša. Od izgrađenih površina koje smo izgradili u zadnjih 40-50 godina, vrlo malo je postotak registriranih arhitektonskih dijela ili pokušaja da se radi nešto više. To su tehnički, tehnološki, jednostavni inženjerski proizvedene tvorevine koje stoje, funkcioniraju, anonimne su i nemaju nikakve pretenzije. Mi smo zakone o urbanizmu uspjeli utopiti u jednom trenu. Mi smo počeli graditi sve i svašta. Mi smo od Jadrana napravili nešto što je već kancerogeno. To je moje čvrsto uvjerenje. Ja poznam neke druge ambijente, neke druge otoke. Jednostavno, danas najljepši su oni dijelovi koji su uvijek bili najnegativniji. Znate, kad ste putovali, a to dobro znate, negdje tamo kad je prošla Crikvenička rivijera i kad ste se uputili dole uz magistralu, onda ste gledali Goli otok, pa Rab, pa Pag, pa Velebit. I to je bilo neka negativno područje, da ste čekali doći u takozvane povijesne gradove, povijesne centre i tako dalje. Danas je to najljepši dio sjevernog Jadrana. Jednako tako, vjerojatno, negdje na jugu, gdje se došle do pauze, to su pejsaži na koje se ponosimo, s kojih vidimo sa tih vrhova te otoke i oni kao da nema života. Ono što smo izbetonirali, to je velika, velika nesreća. Takmičenje kroz turizam je potpuno irelevantno, to bi se moglo obiti o glavu. Te zdanja su sada u 11. mjesecu, 1. i 2. poluprazna, hladna, neuvjerljiva u bilo kojem smislu, bez života. Tako da sve ima svoju dobru i lošu stranu. Arhitektura se ne gradi zbog arhitekata i samo s arhitektima, nego prije svega kao socijalna ambicija i socijalna djelatnost. Da. I na kraju ostaje onim korisnicima da presude da li im se to dopada ili ne. Da, naravno. Ja to tako i s moje studente, naime, učim sve što crtate, sve što radite, netko mora platiti. On ne plaća niti vaš talent, niti vašu ambiciju, niti vašu krivu procjenu. Prema tome, to je tuđi novac. Da. A vrijeme je novac, nama je vrijeme, profesore Fabijaniću, iscurilo. Punih sat vremena. Hvala vam lijepo što ste bili gost za Jedan televizije, a mi, poštovani gledatelji, vidimo se ponovo u utorak u 20 sati i 5 minuta. Evo.